klaslar birinci jol ingliz tilini öğrenişin, toğuk tankalar öğrenişin, sözlerdi öğrenişin, sorularga çok verip, jana başka ingliz tiline kerekli önerilerge iyi buluştu. Anda mesela bugünkü keçeni açı üçün sözlü atölyelerin özlerine versek, birinci nomerli dememiz programma boyunca özünü tanıştırуу bolot. Oşonda ele bugünkü Kalıstar Toğu menen tanıştırıp koyayım. Bugünkü Kalıstar Toğu'nun üçölörü mektepten tarbiyanın zavcı Anarbay aldı. Oşonda ele adresinin muhallimeni sanarın muhallimeni özetlergen var muhallimeni biri aylar var durmaçar. Oşonda ele atölyelerin altına Cumabay Deklotke. Sileray koydum oldu. Hello, my name is Tuhan Waisulu. I am 10. I am a pupil. She is my mother. Hello, my name is Nazarelina Zamira. Azır anteneler jana bala apasının familiyatına geçişten жазат, alemi kız apasının жазат. Şuğa жақсы көгіп ұрастар, қаныстар. Жақсы. Мына Айсұлу бізден ең жақсы оқушыларымыздың бірі болып есептелінеді. Мына апасы мектептің мұғалімі, өзінің қызына көп жардам береді үйден. Ошондуктан бұл ийгиликтер мұғалімден эле окуучу эмес, ата-эненин үй бүлөнүн дагы ийгилиги да, үй бүлөдөн дагы ата-эне дагы балага көбүрөөк жардам бериш керек. Жақсы, show your writings. Көрсөткүлейми. Кана калыстарды окуп караңыздар, хата жокпу, хатасы жокпу, канчалык правиланы туура пайдаланып жазган. Well done. Great. Ордуңуздарга турсаңыздар болот. Ал эми экинчи үй бүлө. Англис тилинде үй бүлөнү айтканда D деген акцентти коюп, Нарзидинов деп коебуз. D Нарзидинов. Кана? Hello, my name is Narcissinova Olgan. I am 10. I am a pupil. He is my father. Hello, my name is Abdiwali Samiti. Well done. Now begin writing your names. Isa, write the name of your daughter. Ulkan, write the name of your father. Kızına жақсы жардам беріп отыр. Бұл қыз biraz түрде отыр. Өзі негізі жақсы біледі. Қана енді көрсетеміз, Улқан көрсетеміз. Улқан! Улқан! Right, great, great. Thank you very much. Thank you very much. Екінші, қана the third family. The Srechilinos family. Hello, my name is Rajdina Mohammed. I am 9. I am pupil. She is my mother. Hello, my name is Nadirbek kızı Begayım. Begin writing your names. Жаза бергиле. Кана Нур Мухаммед. Write your mother's family and the name. Begay, write your son's family and the name. Now, they have... Great, great. Thank you very much. Thank you very much. Now, the fourth family is the Sultanratov family. Come here, please. Cuma bikin khusus barab dan nazik. Hello, my name is Jasmine Sultanratova Jumagul. I am 9. I am 10. He is my father. Hello, my name is Jatonov Dilmurat. Now, begin writing. Begin writing. Jumagul. Jumagul. Jumagul.
Nazlılardan, nazik, жақсы kızlardan. Öte köpke, biroq aytpay turamayınlar. Bizim ballar вообще жақсы жазып оқып үйренген мыйымды балдар. Өте қызық оқыды. Мына суреттердің барлығын өздері тапшырды. Жақсы, молодец. Қатасы жоқ. There is no mistake in their writings. Show your writings. There is no mistake to my mind. Thank you very much. Thank you. Thank you for all. Now, the fifth family is the Abdullahi's family. Come here, please. Hello, my name is Abdullah Diaz. I'm 10. I'm a people. He is my mother. Hi, my name is Kadirberdiyo Dilara. Begin writing. Mına Abdullayev İlyas, men айтсам жаңылышпаймын. Биыл 3 класстардан ең күшті бала болып есептелінеді. Қашты барлық сөздерді тура жазған, сөздерді тура оқып, Too much time. Show your writings. Show your writings. Menimce dokumentte жазылған бойынша жазды да, dokumentte pasportta қандай ұсынып жазды. Thank you very much. Thank you very much. Now, қана балдар қол жағып қойыңыз, барлығы тура жазды. Кейінге мен алқашым үшін біздің балдарымыз арқа жаққа барып түсірішке номер бойынша. You will listen me and bring with the thing. Are you understand? Düşündüңөр, ha? Now listen me. Ben birinci har birigende söz data olan. Aday birden mamam keresken. Aysudu, listen to me. Listen to me. A bag. Bring me a picture of a bag. Aysudu, what is it? It is a bag. It is a bag. Well done. Then, now listen to me and bring me a pencil case. Şu sürekli sizden izlesek biraz güzel. A pencil case. Come to me, run quickly. Good of you. Ulkan, what is it? It is a pencil case. Good. Nur Muhammad, listen to me. Nur Muhammad, bring me a queen. Nur Muhammad, what is it? It is a queen. Well done. Now, Jumagul, listen to me and bring me a picture. Jumagul, listen. Umbrella. Hold up.
county, the